di grup pecah. Kajak tuh tuh impang nah. Beh, cak kene gumi janina. Cak sepo canggih dong. Lai kone pang jege cek elah. Neto to pang tuwo kone to. Cek aduh kan. Aduh, kene kone to gobo 50 tahun ke depan. Ya nu hidup. Oh kan itu. Coba aku teragu nih. Iya hasil. 5 minutes later. Hei Tut, jak kakak tikik jam baru Tut. Apa baru nih? Oh jam baru tuh. Hilang jam baru nih kasne to nama. Hilang Tut. Keto semua sombong aja ragu malah jam to ke pasal cek jam saja nah. Nah apa sih Tut? Jak seru asan Tut. Nih to. Tulis aja to. Kini kone gobo 50 tahun 50 tahun ke depan to. Ken siap. Cien, coba nen. Tut nih. Nih subo the next tooth rasta. Jak kene kau bantu Tut. Pikir kumpin rago Tut. Aduh, cara kumpin rago gue bane pu. Nah Tut, nak mulut kalau nyang kalau jak keto Tut. Yang penting kan selalu diberikan kesehatan ya yang widi Tut. Sing keto Tut. Ao jo. Yang penting nung idang mah kenyang. Yastun sing nama gigi. Nen malu Tut. Adi patuh nah. Atuh engkean tuh. Editan ya asli Tut. Patuh tuwo tepuk.